Assalamu alaikum. Hurmatli tug'anlar. O'zbekistonda qo'noqdamiz. O'zbekiston. Hozir endi bunday ko'rayotganingizlardaylar, men Qirg'izistonda bunday dengel yo'q ham ochig'lik. O'ta gektarlab shunday qilib yüzümdörді көріп alып biz tang qalib ketib keletamiz. Qancha vaqtdan beri o'stirib ушул метод менен түшүмүн алып, жакшы пайдаларды көрүп эле келет чаат. Анан азыр эмне ал коноктобуз. Как раз. Айшар ага. Сизне метек үчүн бир тааныштырып бербейсизби жүзүмдөр жөнүндө? Маекте. Yüzümde Azamat degen yüzüm bana. Şekilde kançıklı yüzüm ekkenimiz Xudoy buyursa şu bilan bola chiqib boqamiz. Qonishlar qilamiz. Şu 1 gektardan shunda yaxshi bo'lsa 50 tonnagacha beradi-da. Hozir 30dan bo'lsa kerak, 30dan 50. 30'dan 35 şu 50. Geçen barattı değil mi? 1 gektardan 35-50 kilogram 50 tonna beret eken. Yüzümçü. Anan emi yüzümdün basın bilesler. Yaxşı qarmay. Ne var? 2 kilogram yüzüm kılapken de. Bunun kıyınçılıkları yüzüm pişkandan keyin bu dele kırkılıp жерге жаткызып көмүлөт, ha? Qanday qilib o'sha жаткызуу жолдору qanday болот? Азыр мисалдан бардыгы жатабы? Jata turgan yerleri var. Bunu biz jatkızıbayız da. Bular жатпайт. Açık yerdegilerdi jatkızıp kömseng. Keyin barda Erta жазды. Yaxshi suv bo'lsa suvga o'y qoladi. Benim boyum 1.80 da. 1.80. Bu где-то bir 2 metrege jetpegen neme eken da? Plus minus. 1.80 2 metr. Mına şpalерді аябай жакшы тартсыздар. Ушуну эле биз деле баягы мемеге иштетсек болот экен да мындай. Ежевикаларга азыр летний сорт алар деле 6 метр, 8 метр болуп өсөт мисал. Анан эми жүзүмдү бизде деле мен өзүм ошо жүзүмгө кызыгып былтыртан бери кызыгып келатам. Жүзүмдү быйыл мен дагы отургуздум. Эми 3 келерки жылы эми бир аз мындай болуп кетсе керек, азыраак эле. 3-жылы уже түшүм берип баштайт экен, жакшы эле. İnşallah. Биз дагы иншалла аны менен бөлүшөбүз. Ana ошол жүзүм жөнүндө эми по-любому Өзбекстан бул тармакты алды да. Башка жактан анча-мынча жактан биз алды да болуп эме кылып аткан болсок, жүзүм жөнүндө Өзбекстан алды да. Анан бунун схема посадкасы кандай? Эмелер канча? Eg işleri. Buyog'i 2,5 3 eksem bo'ladi, 2 3 eksem bo'ladi. Buni kichkina qanaroq eksang keyin ko'p tog'ga kelgan sari orasidan janglatib boraverasizda. Kesib Alıp salasın degen, ha? Bu endi жүзүмдү бир тиккенден кийин канча жыл жашайт? Uzoq umr yashaydi. Анан мен эми дагы мене кызыкканым бунун немеси бар го. Жалбырагынан бери акча экен, а? Жалбырагынан бери акча экен. Черенок кылып көчөт чыгарыш жеңил экен бунуку. Каракчылык эми сууну кандай ичет? Сууну канча мисалы убакытта сугарып турасыз? Suvni o'zini shu mana жүзүмдөр katta bo'lib, suv kira turgan payt ma'lum bo'ladi-da, shunda talab qilib qo'yganda. O'shanda tez berasin. Hozir ma'lda unchalik bermaysan. Gülde otkan kezde berbeydi. Guldan keyin berasin, guldan oldin berasin. Qo'ri bo'lib berilgan da. Qo'ri bo'lganda tez berib turasin-da, suv bilan to'ladi-da. Xamtek 3 jolu qilma, 4 jolu qilma. Xamtek endi mana kapalaydi-da mana. Balki qancha ko'p bo'lsa shunga qarab olasin-da. Qancha ko'p qo'ysang, o'shanchalik ko'rak jalbırak chiqarganda olib turish kerak. Sebep budan jalbırak ko'p bo'lsa, buga shile javoshadi, o'ri tushib qolishi mumkin, ha? Üzümge çan çöt. Chang tushadi, o'rida ham misol. Vitamin buga ketaveradi, turib pitaniya buga ketaveradi. Buni mana, например, mo'larni olib solasın. Жүзүмү жок, mo butaqlardan olib solish kerak. Sebep bu vitaminlarni olib qo'yadi, ha? Жүзүмгө kete turadi. Mo'larni olib soladi, turadi. Mana bosh birinchi xomtekda mana жүзүмni mana solib turib, shu Astilqi jalbıraklar. olasin. Kecha olasin, vaqtda bak turadi. Mana turgandan keyin mana kattarib ketgandan keyin mana olib tashlaysiz-da mana.
Ana yerda butoq shox turadi. Ha. Mana bundoq qo'ysam mana o'zi salqin bo'ladi-da. Zontik bo'lib qoladi biri, ha? Zontik bo'lib qoladi. Barni ochib solsang, yuzimni kun kuydirib qo'yadi-da, qatirib qo'yadi. Qatirib qo'yadi. Qatirib Обязательно zontik ustida qolish kerak, to'g'rimi? Zatini qo'yish. Bunda o'ziga yarasha bir qiyinchiliklari bor-da, bizda biroz qiynalsak ham noliymiz, yo'q. Har bir narsani qiyinchilikning o'zini bir rohati bor-da. Bizlar shunday ishlayverish kerak, inshaalloh. Aqrinliq bilan ishlayversak, shu darajaga yetib boramiz, aqrinliq bilan-chi. Har bir narsani plus minusi bo'ladi-ku. Joy-joyiga qo'yib turib baylash kerak-da. Yamsaki mana katta qatlandan keyin baylaysiz. Endi misoli nani ko'rsangiz, nanichi. Nan qarasangiz, aslanchi. Nima ketganda? Joylar. Bujaqa ketibdir, bujaqa ketibdir, bujaqa ketibdir. Taraydi, shuni tara baylaydi. Polnina sonu qilib ko'lakka qilib turadi-da. Hozir endi mendan. Ayvoy, ishtaki. Buni da nima qiladi ekan-a? Bishinglarni, albatta. Bunga tegaysizlar. Buga tegaysizlar. Bular metodi boshqacha. Boshqa ularda. Bu teletron dari bor-da. Buni tervey boya guldan keyin dam bo'lib qolganda shunday sidirib qo'yasin, jengil. To'kilib qoladi. Qarmab olganlar to'kilib qoladi degina. Bayag'i men darini ko'rdim. Nima qiladi ekan-a? Darilar bor o'zini. Sun'iy darilar bor, ular bilan. Значит, moda qilganda jalqovlari tushib ketadi ekan o'zi, ha? Именно jashavaymi, jalqov, jonli vitamin olib turganda tushib ketadi-da, anan полноценный живойлari qoladi. Chimchiqlar bilan qanday kurashasizlar? Chimchiqlar bilan Kapalab qolgandan keyin chimchiq kirib aytadi o'zi. Endi pishgan kezda keladi-ku. Pishgan kezda. Ya bizda masalan men mana shu necha yildan beri o'zim maqam bo'lsam, hali chimchiq ilashgan yo'q. Endi mana ochiq yerlar kiradi, to'g'ri. Hali katta bog'larda kapalab ketadi-da shunday. Salqin bo'lgandan keyin mana chimchiq ilashmaydi. Bo'zam kalonkalarga qo'yib qo'yishadi. Talalarda-da, polyalarda. Va ikkita temirni qo'yib qo'yasan, totasan, dananda tursa va qushlar Cho'chlar uchib turadi degina. Bular cho'ng diqqan. Shu sistema bo'yicha yaxshi qirqqanlardan birisi juzumni qanday qiladi, agrotexnikani yaxshi bilgan bolalardan. Zum boqqandingiz bilsam. Men yem ekdim. Jo'q, bu biraz probniy уже boshladi. Proba qilib turib o'sha. Barliq tarmoq bilan. Bularni Yo'q. testar bermay jashga chiqarib turibdim hozir. Ya o'zir bu Buni qantib jashatgani qanday bo'ladi ham? Buni jo'lga taydan o'zi chiqadi. Jashga qo'yib taydan chiqib paket chiqqandan keyin buni olib tashlaveradi. ostidan chiqib borganda, biroq buni mo'g'larni, например, kuzda olib solsa yaxshiroq, ha? Kuzda emas, bu nimada olish kerak? Bu salqin bo'lgandan keyin. Erta bahor olsa, quyosh qatirib qo'yadi buni ham tanani. Ha, bu jalbiroqlar bu yoqda salqinlatgandan keyin olib solish kerak. Sebab buni ostiga parazitlar kirib oladi, ha? O'ru boyangday qurtqumushlar kirib oladi, to'g'ri? Shiraga. Mana yo'q, bunalarda tanalardagi darilanadi. Ha, tana alohida darilanadi. Ne qorazon, qo'lni. No, erta bahor darilanadi-da bu. Tash tutmaysiz, ha? Yo'q. Erta bahor darilab qo'yasin, zahar bilan chiroyli bo'yab. Qumurtqa ham chiqmaydi ekan endi. Bujaqa ham boyag'inda. Hemen go'ng tashlgan aslında. Aydalgan, buni frezalab qo'yishgan aslında. Qishda go'y tashab chilla suv beriladi. Qishinda sana childa suv beriladi deydi, обязательно. Shu suvni bersa yaxshi deydi-da. Tushum ketadilar. Bu boyag'i sebab biz ko'pincha boyag'i bir ko'chat ekkanda kuzda narjag'ina qishinda suv bo'ladi deb o'ylaysa yo'q. Negisi kuzda tikilgan har bir o'simlikka suv bersa yaxshiroq. Sebab qishinda naborot yer qurg'ab ketadi-da. Erta yozda jamg'ir bilan ko'payadi. Yer to'ng'anda men tartib oladi-da. Munda tartib oladi. Shuning uchun ko'p bir malinaga o'tamiz, yejevkaga o'tamiz, o'shalarda bir qurg'ab qolish sabablaridan biri o'sha. Suv bermay tikib qo'yamiz-da, anan to'proq qishinda qaqrab ketadi. Dagi misol klubnikalarda dele, deb sug'arib qo'ygan. Vitaminlarni berib turib, ana yaxshi buni semirtib uyquga keltirgan yaxshi. Yerdagi bor chang sho'r urib beradi. Mana tepaga. 50 tonnani hisobda qo'ydinglar-ku. Mana haydagansa mana Arqilib turib asti qilib qo'yiladigan suv, ha? Ne nasıl suv qo'yiladi? Shu mana jappa berasinglar u suvni, jo arqilib turib berasinglar u deyapti. Ariqlab bersa kerak. Ariq qilib beriladi. Arig'ili beriladi, ariqmaylar. nima bo'lgandan keyin, bitgandan keyin jappa so'qarsang bo'laveradi. Hozir men ariq qilib turib adam beretkensizlar, g'ora bo'g'ich ariq qilib. Ariq bor. Ariqlar bilan aslında ariq qilib jo'natib, tomirlari uzun bo'ladi bu juzumda. Jappa bere turgan bo'lsa, mana changlar emi bo'ladi deb juzimda. Bu yerda birla sort o'xshaydi, ha? Cho bu yerda ikki sort bor ekan. Damskiy palachka, Husayn, ana bu yerda Rizamat. Chang tushib 3 sort bor ekanda.
Бул жерде негизи бир 10-15-20 сорттор Кудай башка бактарда да жүрөт. Коргондун ичинде Булар азыр эми үчөөнү көбүрөөк баягы басым жасапты да бул бакка. Шамал жерде жакшы болот, а? Коргонго караганда дейм, мына шамал бак. Туугандарым аке, Фергана область, Алты Арык деген районда. Мына жүзүмдү акырына чыгып болбойт, Мына баягы Өзбекстандын президентине жүзүм берип эме кылган. Ушул жакта экен да, ушул райондо экен. 100 гектар жери бар. Жүзүм. Наны прям Адам асылса болот. адам асылып медлеп калат, смело. Мына карасаң ряд чыгарганы. Бул жагынан ряд чыгат мындайга. Бул жагынан да чыгат. Мына кырсыз. Мына жагынан да чыгат, мына келгенде жагынан да чыгат. Мына кырсыз мына рядтагы. Түп сәр бир ряд болуп турат. Солдат болуп чыгат. Өзү биягы ряд, анан Өтө биягы. сонун чыгат, Необычно чыгарып койду. Гектарлар, жүздөгөн гектарлар жүзүм. Карасаңыз мен немелерим башкача да. Жалбырак. Мерси арзанат. Жалбырагы да башкача, эмеси да башкача. Мөмү да башкача экен. O'zbekistonda 60 yuzim bor ekan. Bizda bo'lsa men orqarida ja bo'lsa 20. Aka, мындайлар деле бар, любой жерде болот да мындайларчы. Мени катуу кылышканда мына. Мына мисалы четтерине суу жетпей калган окшойт да буларга. Ойнойт экен, а? Чо жаң эгилгендери бар, алсалганы барсында да. Шамал Кебин ойногонун айтам. курап калса алсалты бир чакпаган болсо ошондой. Шамал жүргөнүн карасаң, бой жактан шамал. Шамал жүрөт ошо. Жүрбөсө, жүзүңгө чай түшүп калат да. Мына карасаңыздар, мына жөөт мынаны Ошо шамалга полный, мына кайсы жакты карасаңыздар, до конца чыгасыздар. Мына жакты карагыла. Аябай сонун чыгат турат да. 3 жактан ряд да. Не деген геометрия? Геометр сонча гана. Биягы ряд, биягы ряд, биягы. Иншалла. Берекесин берсин. Ушундай нерселерди кимде мүмкүнчүлүк болсо кылыш керек туугандар. Кимдин климаты мисалы туура келет, аба ырайы, мемелери, кимде ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Ушуларды кылыш керек. Мисалы Бишкекте чүйдө деле илгери болгондо. Мына караңыздар. Мына деле караңыздар. Полный. Кайсы жакта карасаңыздар чыгат. Ряд түп-түз болуп аябай сонун чыгарып тур. Анан наны аябай башкача эме кылып тур. Мына мен баягы боковой столбторду көрсөйүн. Наны карасаңыздар. Шумен ороп туруп элем, мына жака сварка кылып тур. Мына жоонугун көрүңүздөр. Ушунча вести, ушунча мени кармап турган. Эмени бир тартып койбойсузбу? Башынан эле башка видео. Болду мынакей арасына эле тартып коем сизди. Ассаламу алейкум. Мына жүзүм бак. Фергана область Алты Арык районундагы баягы Мирзияев келип, ушу жүзүмдөн жеп көргөн жүзүм бакта турабыз. Ошол жүзүм бак, а? Ошол. 10 гектар, 10 гектар канча гектар? Бу жерде азыр 10 гектардан кичине көбүрөөк. Жок, мына жерде 10 гектар экен да мунуку. Негизи мемеси нар жакта окшойт, холодильник мемелери. Сактай турган жерлери. Ферма. Буну анан дагы сурайын деп аткам да. Только жүзүм кылып эле сатасыздарбы же мейиз кыласыздарбы, дагы эмнелер болот? Жүзүм болот. Пишкенден кийин холодильникке коюлат, анан кийин баклажка деп койгон бар, ошо баклажка кылынат. Клиенттерге берилет да. Бул значит только свежий эле аракет кылсаң. 6 май болсо бул сентябрга пишат, а? Тартың эми. Мына ошол жүзүм бакта турабыз. Мына ушул фермердин президентке мактап көрсөткөн жүзүм бар. 6 май 2025 жыл. Мына жүзүм бактыга тартып коебуз. Мына. Жай, а.
Maşallah. Yine görsün, ösürsün Özbekistan. Туғандар эми жалпы кичине жыйынтыктап кетели. Yaxshi qarasa, vaqtida dorisini Бардык өзү кичине бир аракет кылып, эме кылсак, Аллах таалам берекесин берсе, иншалла жеңил. İnşallah. Любой нерседе береке сурашыбыз керек. Анан эми өзүбүздүн жерибизде деле бизде эми бул Өзбекстанга караганда жерлерибиз эми ачык эле. Kudaya şükür. Кудайга шүгүр бар да. Өзүбүздүн эмебизге сууларыбыз бар, эмелерибиз бар. Мүмкүнчүлүгүбүз эми жүзүмдекилерди айтпайм мен силергечи. Болгону мисалы эмне кылып эме кылсаңыздар, ошону сүйүп, мээнет менен жакшы карап бир аракет кылсаңыздар, буюрса пайда табасыздар. İnşallah. Sebebini kılıvereli bereken Allah beret. Бардыгыңыздарга бир берекелүү жакшы бир түшүмдөрдү каалайм туугандар. Кимдер жаңы эгем деп бир аракет кылып метип аткан болсо, эккиле туугандар, аракет кылгыла, кичине бир. Анан дагы эмне жөнүндө тартайын. Кимде кандай сунуштар болсо комментарийга жазгыла. Сөзсүз көп эле адамдар катталбай эле көрүп атат. Сөз катталып, лайктан басып, комментарийга бир жакшы сөздөрдөн келтирип койгула. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Amin.